Baba, Bwana wako uso wako umsebenzi olibajazika mna usathane simnikile owamathuba ekiseni ngephuphoya simnishile osebumnyame phefumlela umoya oyimvele esubaba Bwana uso wakho umsebenzi olibajazika amfushela nisho yitise emfishelelo etikweni wa ri eka wehe wa ha tilulamisela ku ya ekushaveni wa ha tilulamisela ku ya ekerekeni wa ha tilulamisela ku ya laha u yaka kona u nga si endla nchumu rhanga u dya swa tilo rhanga u dya swa moya ku u ta kota ku famba u hlayisekile lomu u yaka kona u nga si xikwembu ndzhaku hi ku hi xona xi nga khoma evutomi bya wena se xi langise mahlweni ti ri rito ra xikwembu eka hlavutelo ndzi yimile enyangweni bya gongonza ku nga ku loyi a ni twaka a ni amukela mina xikwembu ndzi ta lelela na yena a lelela na mina se namuntlha ha ha tisa kereke endlwini ya wena hikuva wehe wa hluleka ku ya laha yo yi nga kona se hi yise endlwini ya wena kumbe ejarateni ra wena pfula mbilu ya wena u ya ri amukela se hi ku nyika chance namuntlha xikwembu xa ku rhandza yo namuntlha yo mhaka namuntlha hi tiyile namuntlha ku ta ku dyondzisa kumbe ku ta ku lemukisa hi ndlela leyi xikwembu xi rhandzaka munhu a hanya ha yona xi za xi herisa misava xikwembu hikwalaho ka vutihi lebyi byi nga andza emisaveni se namuntlha makwerhu hi tise empfuxelelo hi tise erito leri nga endla wena u endliwile hi rito hi yo mhaka ya ku tisela rito ri nga ku vumba loko u titwa namuntlha pfula mbilu ya wena loko u titwa namuntlha pfula miehleketo ya wena ri pfumelele namuntlha ri ya ku aka ri pfumelele namuntlha ri ya ku dzinya ri pfumelele namuntlha ri ya ku laya eka buku leyi nga le ka Isaya chapter 45 verse 9 Isaiah 45 verse 9 Wokuye olwa nomenzi ondingezi phakathi kwezindingezi zomhlaba ibumba liyakusho kulolu bumbayo ukuthi wenzani na nomsebenzi wakho ukuthi akanazo izandla na Unikhomba munhu loyi a kanetanaka ni muendli wa yena mi tshama mi vona mbita yi kanetana ni muvumbi wa yona xana vumba byi nga vutisa loyi a byi kuvaka byi ku u lava ku vumba yini xana mbita yi nga byela muvumbi wa yona leswaku a nga na vutivi ke Xikwembu hi vito ra matimba ra Kreste wa le Nazareta na khongela vito ra wena hlayiwile Xikwembu xa matimba hinkwawo famba u ya nghena ka mbilu yin'wana yin'wana famba hoxa matimba leyi nga le ku tweni ka rito leri Xikwembu u yi hlula enamuntlha ni lexi hi vito ra matimba ra Kreste loyi u alela ka Sathani madimoni a ya na xiave na ndhawu i vito ra matimba ra Kreste wa le Nazareta vito na Xikwembu namuntlha makwerhu ri ta ka wehe
vito ra Xikwembu namuntlha ri ta eka wena u nga si ya endhawu. Xikwembu xa vilela kumbe xi le ku rileni hi munhu loyi xi nga ku vumba. Loko Xikwembu xi vumba munhu, emi ya Xikwembu a ku ri xikulu munhu a ta ta khonza Xikwembu. Makungu ya Xikwembu, Xikwembu a xi lava ku loko munhu a ri kona emisaveni a hlalela matimba ya xoho a xi dzunisa. Namuntlha Xikwembu xi vona xi hlamala leswi munhu xi nga n'wi makisa xiswona, xi vona se a nga ha ri xiswona leswi xi nga n'wi endlisa xiswona. Loko munhu Xikwembu xi n'wi vumbile, xi n'wi vumbe munhu a helerile, xi n'wi languta hi ndlela a nga xiswona xi ku u sasekile. Loko hi hlaya ka Genesis chapter 1, yi ri loko Xikwembu xi tumbuluxa tilo ni misava, loko xi xa mahlweni kha xi tumbuluxa a xi ku hinkwaswo swi sasekile. Na we Xikwembu xi ku tumbuluxe xi ku voni u sasekile. Namuntlha wehe u sungula ku hambana ni Xikwembu, u hambana ni Xikwembu hi tindlela tihi. Maendlelo ya wena leswi u swi endlaka ma hambane ni Xikwembu. Bibele ya Xikwembu ka Vakorinto yi ri xana a mi swi tivi swa ku miri ya n'wina i tempele ya Xikwembu xana, loyi a yi onhaka. Na mina Jehovha Xikwembu ni ta n'wi onha. Se Xikwembu wehe tempele lexi nga ku nyika hi ku nga miri wolowo u le ku wu onheni hikuva u endlisa swilo leswi Xikwembu xi nga swi laviki. U le ku wu onheni hi ndlela yihi? Hikuva u sungula ku ti cinca, ku va se u sungula ku ti cinca u nga ha amukelekile vanhu se va na nghohe yin'wana leyi nga ta ka nga leswaku i ya njhani. Namuntlha vanhu va sungula ku sola misisi leyi Xikwembu xi nga va nyika yona, va vona yi nga lulamanga, yi nga va sasekelanga, a va eneteki hi ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga va nyika wona. Hi yo mhaka va fika va ti endlela misisi ya ku leha, hi yo mhaka va vona tindleve ta vona ti nga sasekanga loko ti nga ri na leswi lengelelaka. Va sungula siku ya boxa tindleve se va faka ematiki. Xikwembu xa holova loko xi vona munhu a ti cinca. Hi yo mhaka xi ri xana vumba byi nga swi kotisa ku yini ku sola muvumbi loyi a byi vumbaka ke? Vumba byi nga swi kotisa ku yini ku ya ku wehe muvumbi u ni vumbaka a wu ni vumbi hi ndlela ya ka? Se hina vanhu hi swi kotisa ku yini ku ya va hi ku wehe xikombiso xa mi a wu fanele u yi endle yi lehile. Laha tindleveni ta mehe wehe Xikwembu a wu fanele u veke matiti. Laha tinoni ta mehe wehe Xikwembu a ku sasekanga ku helelanga, a wu fika u veke lexi hatimaka ku nga deep gold. Xikwembu xa hlamula namuntlha ku va wehe n'wini u sungula ku ti extenda sasekaka mahlweni ka Xikwembu. Swi tiva swa leswi u swi endlaka Xikwembu xa ku sola. Xikwembu xa rila ku xi ri ni ku voni u sasekile. Munhu un'wana na un'wana xi n'wi endle Xikwembu xi n'wi vona a sasekile. Namuntlha u ri wa xisati u vona swi nga enelanga, eminwelo yo ya ntumbuluko a wu yi voni yi sasekile. Hi yo mhaka wa yi extenda u ta ti hlamulela siku u faka makwerhu. Teka Jesu namuntlha a nghena embilwini ya wena, pfumela Xikwembu xi ku hlula. Hambana swilo swa ti-artificial, be original hikuva u te u ri original. Vona leswi Xikwembu xi nga ku endlisa xiswona. Xilo lexi nga artificial kumbe xilo xi nga beburiwangiki na xona emirini wa wena xi suse, xi ta ku yisa tiheleni. Rilela moya wa wena. Wa vona munhu un'wana na un'wana namuntlha emisaveni u ti endlela e-funeral cover. I mhaka munhu a ti endlela funeral cover, u endlela ku ri siku a faka vanhu va ta ta nkosini wa yena va fika va dya ku saseka. Un'wana na un'wana ku nkosini wa ka swimanyamanyani hi dyile swakudya a swi tele, nkosi luwa a wu famba kahle, bokisi ra vona a ri durha. Se vanhu va ti joyina ti-funeral cover ku ri va ta tsakisa vanhu. Vanhu va lava ku joyina funeral cover ya moya. A wu chavi ku va u tsakisa vanhu, hosi ya tilo ya rila hi moya wa wena. Joyina funeral cover ya moya wa wena lowu siku wale wena loko u fa hi wo nga ta wa tengisiwa. Moya wa wena wu ya langutana na judgment, moya wa wena wu ya langutana na tihele, moya wa wena wu ya langutana na rifu. A ka ha na ku prepare, a ka ha na ku lulama, a ka ha na ku ponisiwa. Siku u faka namuntlha na ku kombela makwerhu, joyina funeral cover ya moya wa wena. Ti lulamisele moya wa wena, u yi joyina njhani funeral cover ya moya? I ku amukela Jesu a va hosi ni mu ponisi evuton'wini bya wena. Ku pfumele hosi a ku hlula, pfumela Xikwembu xi ku hlula, pfumela Xikwembu xi ku hanyisa, pfumela Xikwembu xi ku lulamisa. U mbalela yini maburuku n'wansati, Xikwembu xi ku vekele. Hi yo mhaka namuntlha madzimoni ma tele ndyangwini wa wena, ma holova na nuna wa wena, ma holova na vana va wena. I ku mi nghenisa leswi yilaka emutini wa n'wina. Hi ri vito la Xikwembu eka Deuteronomy 28, loko mi hlayisa nawu wa mina Jehovha Xikwembu
mehe Xikwembu ni ta mi sirhelela, ni ta mi katekisa loko mi huma na loko mi nghena, ni ta katekisa kumbe ku sirhelela na swakudya swa n'wina. Kambe makhombo ya lava nga ta ka va nga hlayisi rito ra mina va ta biwa hi mavabyi namuntlha a mi koti ku tshunguriwa, mali ya wena yi za yi hela laha u yisaka kona hi mhaka u ye ka ndhawu ya wrong. Namuntlha mavabyi a mi hanyi, yini Xikwembu ta mi ba mavabyi ya ku tsandza vatshunguri. Se na mi khongelela na mi kombela maxaka mena tana ka Yesu Kreste hinkwaswo leswi yilaka ku yila yini emahlweni ka Xikwembu. Loko u mbala buruku ri wansati wa yila mahlweni ka Xikwembu, loko u luka tihebisi ri wansati wa ko va rin'wanuna as long as u tshame emisisa ka ngati ya ntumbuluko wa yila mahlweni ka Xikwembu. Loko u extende minwala wa yila mahlweni ka Xikwembu. Loko u ri na deep gold wa yila emahlweni ka Xikwembu. Loko u veke tijuwelari wa yila mahlweni ka Xikwembu. Loko u ri na makiti wa yila mahlweni ka Xikwembu. Hinkwaswo leswi Xikwembu xa swi ala, lulamela Xikwembu, joyina funeral cover ya tilo. Ku va u endla hi ndlela yeleyo u endla vuxaka bya kahle ka wena na Xikwembu. Nkulunkulu lo myako masinyane vitoni khumbuta namhlanje Jesu Kristu lo myako, Jesu Kristu lo myako tolonzali bada manje namhla siyanikhumbuta ekuseni othola livwi laNkulunkulu lapha ku-Isaya 66 verse 15 lithi bukani la makade uta ngemlilo letinqola takhe tembi tifanana nesuma uyawehlisa imputhelo yakhe ngaloko sabekako nekuthetha kwakhe kuta ngemalangabi emlilo. Manje namhla ekuseni siyanikhumbuta ngasimakade uyabuya, Kristu Jesu uyabuya. Manje siyanikhumbuta namhla kuthi Kristu Jesu uyabuya uta ngemlilo. Bakuza livwi laNkulunkulu lapha kuMalaki chapter 4 verse 1 lithi livwi lesimakade inkosi yawufika ngemalangabi emlilo. Izinkosi kunalisisuku lelitako, lisuku lelisabisako, lisuku lekubhubha komhlaba, kunelisuku lelitako, lisuku lekwahlulelwa, lisuku le-judgment. Utawahlulela ngawonke imisebenzi oyenzako namhla. Kunelisuku lelitako lithi baphika ngani ayawudliwa ngumlilo, baphika ngani nabadla solo ngengane bakhuthwa bayawudliwa ngumlilo. Manje siyalikhumbuta ukufana wena lokhayimatini wena Jesu Kristu akafuni lokho. Nikela impilo yakho Kristu Jesu namhla. Lisuku lingakafiki isuku lembubhiso, lelisuku litawudla wonke amalanga kuyawuphela kuhleva. Manje lingakafiki lelo suku sinziswa namhla. Siyakubita egameni likaKristu Jesu, siyakuncenga sithi khona musa usavuliwe. Liyatala lo suku lelo, akusasindiswa ngalo suku lelo, akasathethelani macala, uyahlulela uyajaja. Manje Methembo afe Calvary. Oh, agasose angitele. Oh,
Yesu Kristu Nazareta siyofunda Luke chapter 3 verse 4. Luke chapter 3 verse 4. Njengokuba lokulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi izwi lelomemezayo enhlane lithi lungisani indlela yenkosi yenze imikhondo yayo iqonde. Amen. Lithi libhayibheli lana athi umprofethi makhuluma athi lungisani indlela yenkosi niyazi ukuthi besiphethe indlela yeJehova. Uthi umprofethi Isaya makhuluma athi lungisani indlela yenkosi, lungisani indlela yenkosi. Lithi libhayibheli uJohana umakhuluma ehlane athi izwi liyamemeza lithi phendukani isikhathi sekhona. Uthi uJohana lungisani indlela yenkosi isikhathi senu emhlabeni sisasekhona. Athi uJohana inkemba ilungiselwe kuthi ikhamneki kufakwe emlilweni. Lithi libhayibheli lungisani indlela yenkosi. Nawe namhlanje izwi liyamemeza ehlane lithi phenduka lithi sindisa namhlanje. Namhlanje lifikile izwi kuwe liyashumayela lithi phenduka lizwa lisehlane. Athi uJohana uMbhaphatisi athi phendukani lisinikele kuJehova. Phendukani libuyeni kuJehova nilahleni konke. Lithi libhayibheli baya kuJohana bazinikela kuye. uJohana wabaphapathisa ngegama leJehova. Lithi libhayibheli buyani isikhathi sesikhona. Lithi libhayibheli lungisani indlela. Ulungisa kanjani indlela yeJehova uma usahlezi manyaleni? Lungisani indlela. uJehova uyabuya, uJesu uyabuya. Lithi libhayibheli isihlahla sokuthi asitheli kahle. Lithi libhayibheli uma uJesu afika uyasikhatha usifake emlilweni. uJesu ukuthola wena unjani mngani wami? Uma uJesu abuya uzoba unjani na? Uyokuthatha uJesu uma afika kuwe athole ungaphendukanga. Uyokuthatha uJesu akufake emlilweni. Uma kuthola uhlezi etshaleni uJesu uzokuthatha akufake esokweni. Uma kuthola uJesu uhlezi emkhwadleni uyawukhatha uJesu akufake emlilweni. Uma kuthola uJesu akufake emlilweni. Athi uJohana izwi liyamemeza ehlane lithi phendukani buyani kuJehova. Uma uJesu afika nawe akakukhathi akufake emlilweni. Phenduka namhlanje. Lithi libhayibheli baya kuJohana balahla konke. Izinyanga zaya kuJohana, izingwadla zaya kuJohana, bonke baya kuJohana bathi senzeni uJohana. Athi uJohana phendukani nibuyeni kuJehova. Athi uJohana phendukani nilahleni konke nisinikele kuJesu. Phendukani namhlanje. Lithi libhayibheli izwi liyamemeza lithokele ehlane lithi phendukani isikhathi siphelile. Buyani kuJesu, buyani kuJehova wenu. Lithi libhayibheli uJehova wafika emhlabeni ngumuntu wazofela mina nawe, wazofela wena umuntu wakhe. Mara namhlanje wena uJehova awumfuni uJehova. Ifedotra yakho uyothemba bani? Lithi libhayibheli ithemba lomuntu kuyini uma afa nganayo uJehova? Ithemba lakho kuyini namhlanje uma uhamba izinyanga? Uma inyanga yakho ifa namhlanje uzoyaphi? Lithi libhayibheli izwi liyamemeza lisehlane lithi phendukani buyani kuJesu. Lithi libhayibheli buyani kuNkulunkulu wenu sinikeleni namhlanje. Lithi libhayibheli nganyilelanga lithi kubhaliwe lithi suppose unto man want to die. Lithi libhayibheli uma ufa umuntu ufa kayi-1 awazi ukuthi namhlanje kwenzekani empilweni yakho. Waye ungabuyi kuJehova. Lithi libhayibheli uJohana wamemeza sehlane wathi silungiseleleni uJehova uyeza. Lithi libhayibheli umprofethi Isaya
Isaya wayiprofeta le ndzaba wathi vuyani kuJehova nisinikeleni nilahleni amanyala lithi libhayibheli vuyani kuJehova nilahleni bufebe lithi libhayibheli vuyani kuJehova silungiseleleni isikhathi sikhona lithi libhayibheli phendukani izilamemeza ehlane lithi phendukani lisinikele kuJehova before judgment kaJehova ifike emhlabeni lithi libhayibheli umlilo wesihoko awucimi phela lana ushadoti awuphuma awucimi lo mlilo. That's why uma ufa uyasaba kufa ngoba umoya wakho uyazi ukuthi esihokweni. Lithi libhayibheli phendukani izilamemeza lithi phendukani uma ngabe ibhayibheli yoshenga umlilo lithi uthi uPeter umashumayela athi uJehova umlilo wakhe uzoyehla kini uma ngafuni ukusinikela le ndzawo nayo lena iyaphendika iSodom neGomora. Lithi libhayibheli vuyani kuJehova nizosinikela lithi libhayibheli vuyani kuJehova nizosinikela izilamemeza ehlane lithi phendukani vuyani kuJesu lithi phendukani umhlaba uyaphela. Lithi ibhayibheli uJohana wabashumayelela wathi phendukani uyeza uJehova uzokhatha bonke bathi bafuna ukusindiswa uzokhatha bonke bathi bahlezi kuJehova nizosinikela. Yamukelani uJesu walifela esimambanweni yamukelani uJesu lwalifela eGolgotha. Lithi libhayibheli vuyani kumdali wenu nizosinikela niphenduke nilahle yonke amanyala niphenduke nizinikele kuJehova wenu nizinikele kuJehova wenu. Lithi izilamemeza ehlane lithi phendukani ile imama ile Sanibingelela abahlali bala eFosloras. Siyofunda liblethu lapha ku 2 Peter chapter 3 verse 9. Ngasifundzela abatholile. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hlwela ukuendla leswi nga tshembisa swona hi laha van'wana va twisisaka ku hlwela ha kona kambe hi lehisa mbilu hikokwalaho ka n'wina. A hi lavi leswaku wun'we wa n'wina a lova kambe hi lava leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni. Petro wesibili chapter 3 verse 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kumukulibala kepha iyanibekezelela
ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Siyabonga abantu bala ePosters. Lithi liBhayibheli lapha ku 2 Peter chapter 3. Since sikhula thina bathi Jesu uyabuya. So why angabuyi na? Lithi liBhayibheli uthi Petru bashumayela athi the problem Jesu angabuyi manje. Uyalibeketelela. Kufanele ubhubhise kadzeni lomhlaba. Mari inkinga la emhlabeni kusasekhona tingwababani. Ukuthi Jesu ufuna ukuthi sinde nato. Ukuthi basasekhona abantu bakuthi bayathakatha. Ukuthi Jesu ubangabuya namuhla bayolashwa labantu. That is why Jesu ukhethi manje ubeketelela bona labakuthi bantu ukuthi bayathakatha ukuthi bangayi ukuthi bayolashwa. Uma Jesu akhetha angabuyi namuhla ufuna ukuthi tingwa abantu ukuthi sele ziphenduke tingayolashwa nato. Uma Jesu akhetha namuhla ubeketelela abantu ukuthi babhisente ama-abortion ukuthi bangayi ukuthi bayolashwa nabo. Uma Jesu akhetha bagogwakho bafile lenzaba Jesu beyikhona ukuthi Jesu uyabuya, Jesu uyabuya. Bathi kanti why Jesu wakhona angaveli na? Lithi liBhayibheli bakuPetro ubeketelela mina nawe ukuthi singayi ukuthi siyolashwa. Labantu bajikajika lemakhondomu balinze bufebe la emhlabeni ukuthi la ngena khona Jesu ubeketelela bona kabanjalo ukuthi basinde bangayi kulahlweni. Bakhona bafana ukuthi bahleba basakhethi la kuma-abortion. Jesu there is nakhetha angabuyi namuhla ubeketelela bona ukuthi basinde labantu bangayi kuyolashwa. Manje abantu bayacomplaina bathi asiye esontweni thina asifuni ukusindiswa. Le ndzaba ya Jesu ayi-exist. Mara namuhla sitshela wena namuhla ukuthi le ndzaba ya Jesu ayi-exista. Uma mdala kubeketelela hayi ukuthi ukhokhiwe isono sakho, hayi ukuthi uma mdala ngakushayi namuhla kusho ukuthi ukhokhwe akakhokhwanga. Lithi liBhayibheli lapha akusho ukuthi Jesu ulibele. Uyikhumbula kahle le ndzaba yokuthi uyithembisile ukuthi lo mhlaba uyobhubha lokanyani lamalanga. Mara inkinga Jesu phela uyabona ukuthi intsango tigcwele la emhlabeni la. Uma icanga Jesu kubhubhisa lo mhlaba uyabona ukuthi intsango letiningi la ziyolashwa. That is why adile ukuthi abuye emhlabeni Jesu. Uyabona ukuthi intsango tiningi la emhlabeni. Uyabona ukuthi wafanele ukugcina amabhuluku baningi la emhlabeni. Uma ngabuya namuhla bayesogweni bonke. That is why wababeketelela Jesu ukuthi maybe bangasinda labantu. That is why nina niyacomplaina namuhla nithi kanti le ndzaba iyophela laphi le. Abizwa nje Jesu uyabuya, Jesu uyabuya. Asimboni thina ubekeke ufebe phela wena. Uma kaJesu bakunika fona abantu bafanele ufile kadzeni. Mara Jesu uyakubeketelela ukuthi mhlawumbe uyosinda. Maybe ungayekela kubhema, maybe ungayekela kunatha tshwala. Uma kunika 3 months Jesu ukuthi wena usindiswe. Manje abantu bayacomplaina bathi hayi enzabe ukuthi Jesu wabuya ayikho le. Lethi ilanga leli 100,000 years kuNkulunkulu. What about 70 years yakho? What about 10 years, 15 years yakho Jesu akunika yona ifana adile ukuthi afike emhlabeni ubeketelela abathakathi ukuthi bangayi ukuthi bayolashwa. Uma Jesu athatha isikhathi ukuthi abuye emhlabeni akafuni ukuthi intangoma tiyongena ezogweni nabanye bathi bagogo bethu mhlawumbe na manje ubhisi uyaphahla uphahla ugogo wakho usema usesogweni ubhisi uyamphahla namuhla wena. Lethi liBhayibheli bekunendoda ukuthi netimali bekunendoda ukuthi iphuwile kuBhayibheli bathi yalashwa le ndoda yavula amahlo esogweni. Ugogo wakho sijumana nje usehayidesi usesogweni ugogo wakho wena ubhisi uyamphahla la. Jesu ubeketelela bona labanjalo ukuthi abhisi abagogo wabo and bagogo basesogweni ufuna ukuthi baphenduke ungayi uJona abagogo wakho. Uma gogo wakho afile kwizindzakwa ungasho ukuthi gogo wakho kuphumulile. Lethi liBhayibheli bathi ukuthi bayathakatha bababulala kadzeni. Mara wona uyathakatha bathi saphila wena uyathakatha usasikhona emhlabeni wena. Lethi liBhayibheli kumele ubulawe uma uthakatha. Mara usabeketelela uJesu wena bekumele phela wena ufile kadzeni wena. Gogo wakho uthakatha bekumele ufile kadzeni. Mara usaphila namuhla lo gogo wakho. Ngenxa ya Jesu phela umbeketelela ukuthi Jesu gogo wakho ukuthi asinda ngayo kuyolashwa lebuthakathi ukuthi asinda ngayo lapho gogo wakho neminyanga. Lithi ugogo wakho inyanga ugogo wakho inyanga. Jesu uyambeketelela ugogo wakho ukuthi angafika inyanga ugogo wakho. Ungabenjani ukuthi umuntu akunikela namuhla ungafika ugogo wakho inyanga uyolashwa. Anithi amen bantwana ePosters ngoba nikhele emanyaleni niyamnyanyisa uNkulunkulu nabantwana ePosters. Igoma laSodoma beyingcono manje beyibabakhondomra bangeke isikhathi saGomora abakhondomo jikajika nawo la. Nilalele bafantu bebantu nifuna kulala nabafatu bebantu every day kuthi mona thumela bafantu bebantu
nina bafati bala ePhosphorus ubhizi uthi hayi ngiyabuya kanti uyakufebela uyakubona uNkulunkulu isindisa abantu bala ePhosphorus ngoba nihlele emanyaleni niyamnyanyisa uNkulunkulu nabantu bahlala bala ePhosphorus ungaba njani igijima indoda inikela aniswana sithi phakathi abashikimisa inkulu lisali beramathiparasa nabahlali bala ePhosphorus siyabakhulekela simakazi alivulele lakho sikhulunkulu egameni lenkosi yami uJesu Kristu siyakhuleka uNkulunkulu konke simakazi bakhona babili bathathu bakuthi bayosinda embeni yaSathane egameni lenkosi yami uJesu Kristu baba siyakhuleka siyabacelela umusa kuwe egameni lenkosi yami uJesu Kristu ukesi uNkulunkulu ubabukile simakazi ufuna ukuthi bathole ivili lakho bayitholile namuhla uNkulunkulu akekho ukuthi uyophuma discharge siyabacela uNkulunkulu kuwe sicela ukuthi uNkulunkulu bakayikholapha egameni lenkosi yami uJesu Kristu uNkulunkulu siyabakhulekela sicela ukuthi uNkulunkulu bakayikholapha egameni lenkosi yami uJesu Kristu Hosani, 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 sihambe siye sumini, siyobona ohamane esangeni isa. Hosani, 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 anikela hi n'wana wun'we swi nga endleka eSacramento u ri mutswari u na 10 wa vanhu
3 ya vanhu u nge swi koti ku nyikela hi un'wana wun'we because vana va wena hinkwavo ka vona wa va rhandza mara hosi Xikwembu hi n'wana wun'we a ya a nyikela hi yena loko a heta eku nyikela swikongomelo swa yena a nyikela hi n'wana ka ku ri u lava wena Ewali Yesu Kriste Xikwembu wa ku rhandza a nga lavi saka ra mina u lahleka a nga lavi saka ra mina for masiku ya wena ya ku hanya ma hela emisaveni Xikwembu lava vusaka bya yena wena u vuyelelana na yena i Yesu Kriste vona elirhandza ra Xikwembu u rhandza misava swonghasi a nyikela hi n'wana vona n'wana Yesu Kriste loyi en'hweti ya ku hela ririmi ava celebrata erifraye vana u biwile 38 ta manxeva leri bibele a nga ri na nandzu a nga ri na swidyoho hina namuntlha hi dyohile na namuntlha ra dyoha na namuntlha siku rin'wana na rin'wanyana ra dyoha mara esakramento endzeni eka swidyoho sweswo tiva na ku ri Yesu Kriste wa ku rhandza swikongomelo swa yena u nga fi wa dyoha Namrame, Yesu Kriste, loko hi hlaya eBibele, eka buku Matewu, chapter 11, kona vhesi yin'we ya ku tumela, ya vhesi 28. Saka ra mina namuntlha u rhandziwile. Loko saka ra mina u ti vona, kwalana u nga kona, u ti languta, loko u ti vona elirhandzu ra Xikwembu. Bona Yesu Kriste wa ku rhandza Yesu Kriste u ku ferile esakramento Yesu Kriste leri bibele a nga ri na swidyoho a nga ri na nandzu mara a ya a fela evadyohi a ya fela mina we ri dyohile na namuntlha ra dyoha na namuntlha ra sola na namuntlha ra hleva na namuntlha ra loya na namuntlha ra nghwatla na namuntlha a ri hanyi evutomi bya kahle swi endleka sakramento wehe na makhelani wa wehe a ri vulavurisani a ri twani hlalela ka Yesu Kriste hi laha ku hlaya vhesi leyi hi ta khongela hi rinkwerhu eka Matewu 11 verse 28 ntsena hi ta rirhandzu ra Xikwembu or Yesu Kriste n'hweti leyi yi nge heli na wena swi endleka esakramento lembe leri ri nge heli na wena swi endleka esakramento awara leyi yi nge heti 9 o'clock 10 o'clock wa hanya languta endzeni ka vutomi bya wena Matewu 11 verse 28 kunzeka ngale ndlela zalini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiyakuniphumuza Amen masakame ore hosi Yesu Kriste la elirhandzu ra Xikwembu a hi nga muteni elirhandzu ra Xikwembu ore hosi Yesu la tanani ka mina hinkwerhu li rweleke ndzhwalo li tikeriwaka vona elirhandzu ra Xikwembu leri Yesu hosi Xikwembu a hi rhandzaka hi rona a ya nyikela hi n'wana wa yena leri bibele tanani ka mina hinkwerhu li rweleke ndzhwalo mina hinkwerhu li tikeriwaka ta pfumela esakramento namuntlha na mixo wa tikeriwa wehe a ni ku tivi sakramento u tikeriwa hi yini swi nga endleka wa tikeriwa emoyeni swi nga endleka wa tikeriwa enyameni mara namuntlha na mixo hosi Yesu Kriste u ri tanani ka mina hinkwerhu eli tikeriwaka mina hinkwerhu eli rweleke ndzhwalo ta pfumela sakramento wa tikeriwa hi mavabyi wa tikeriwa u rhwele ndzhwalo wa ndyangu u tikeriwa yini u tikeriwa njhani mara namuntlha na mixo u ri tanani mina hinkwerhu eli tikeriwaka u ri tanani mina hinkwerhu eli rhweleke ndzhwalo umama wena sakramento u vitana wena namuntlha wa tikeriwa emoyeni a wu na kurhula wa tikeriwa enyameni a wu na kurhula wa tikeriwa hi mavabyi na pfumela esakramento u fambile tinyanga u fambile madokodela u fambile Onke abanithembeli njalo bayasihlambulula impela bayalahla isono nemithwalo nakho konke
bonke abanethemeli njalo bayasihlambulula impela bayalahla isono lemithwalo nakho konke kubabambezelayo izulu likhaya la izulu likhaya la Evitera matimba ra Kreste so wa le Nazareta Xikwembu nkarhi wa vito ra wena n'wana wa wena u yimile emahlweni ka tiko ra wena ku ta babaza evukuti matimba ya wena Xikwembu ku ku wena u ya ti byala kule mbilu yin'wana yin'wana Xikwembu u ya lemekisa u ticheleka ku Xikwembu xa matimba hinkwawo papa u kutani hi famba emisaveni hinkwayo hi memezela lava nga ta pfumela hi va khuvula Xikwembu xa matimba hinkwawo hi le ku memezeleni wena ntsena nga ta rimemisa ni ku ticheleka evitweni ra le ngati ya Kreste Fomo ya hinkwayo ya ku yisa vhakela wena ku avisa ni nkanu wa madimoni wa boha sweswona malungelo ndhawu ka nkanu vito ra matimba ra Jesu wena vito ra matimba ra Yesu Kreste mponisi wa hina Yesu Kreste hamilosa evitweni ra Yesu Kreste etikweni ra le Foslorasi eka siku ra namuntlha mi rhandziwe hi Xikwembu hi xoxe xi swi vonile ku mi nge swi koti ku ya tikerekeni namuntlha kereke yi mi tele makaya hi tele ku ta memezela Jesu loyi a ri kona ekusunguleni ka misava ri ri tano rito ra Xikwembu ka buku ya Geneza ri ku ekusunguleni rito a ri ri kona a ku ri Yesu Kreste hi xiviri na namuntlha wa ha ri kona Jesu i ya a ya sukela vuhosi hinkwabyo a ri eka tilweni a pfumela ku yehla a sukela vuhosi hinkwabyo a yehlela mina na wena a ta fela mina na wena Yesu Kreste i ya a ya vambiwa exihambanweni wa bethelwe esiphambanweni ngenxa ya minawe ngenxa yezono zethu a swi vona ku ekhale va tirhisa mati ya tihomu na timbuti ku sula nandzu se a swi vona ku noma ngati le a ya ha ri na vhelu hi yo mhaka a pfumela ku yehla a ya vambiwa exihambanweni engati ya halaka ya caphaka ya ku durha mabiliyoni a ya fela mina na wena wa ha ri kona Yesu Kreste na le ka siku ra namuntlha na u nga mthathu mendzo wakho i wa swi lava ku nghena endzeni ka mbilu ya wena ri ri tani rito ra Xikwembu i ri wa khongondza endzeni ka mbilu ya wena i lava ku nghena kambe a nga swi koti ku nghena hikuva mbilu ya wena ya ha khiyiwile hikokwalaho ka ku rhandza swa misava hikokwalaho ka xidyoho Yesu Kreste a lava ku nghena endzeni ka vutomi bya wena a ku lawula mara kokwalaho ka xidyoho a nga koti ku nghena i xidyoho ntsena hi sono exihlukanisa umuntu nonkulunkulu qobo i xidyoho ntsena xi va koteka u nga swi tivi leswaku hi sono u ku byala u ku vundomuxa hi sono lalela vutomi ku tele ya phileka le ndlela ya phileka le ndzungeni u nga jolajoli It's because of Jesus Christ. He died for me and you on Calvary. Swi nga koteka u swi tiva leswaku ku tsemeta switayele i xidyoho mahlweni ka Xikwembu na mina ni ri tani a ni famba ni gota anyhow ni nga yi tivi ntiyiso mara ku tala ka Yesu Kreste a fika endzeni ka mbilu ya mina a susa hinkwaswo a cincela wardrobe ya mina hi yo mhaka namuntlha mi voni ni goke sutu hikokwalaho ka ngati ya xinyimpfana hi ta kuma rito ra Xikwembu ka buku ya Yohana chapter 1 Yohana chapter 1, John chapter 1, verse 29. Hi ta ku memezeleni ka Jesu loyi a tshunxaka. You might be addicted to something. Jesus is here to set you free.
Akasuku la namuntlha uhanya vutomi bya vujoho ujesu khona namhlanje uzokhulula wayikhulula leyami impilo igazi lakho kuphela leriko ingati Yesu Kriste ntsena leyi kotaka ku susa swijoho swa munhu u nga mi amukela Jesu lo a tshama endzeni ka mbilu ya wena a ku lawula wa vona loko wa ha ri misaveni ho tifambela nje mara Yesu Kriste loko a nghena endzeni ka mbilu ya wena wa swi kota ku nghena endzeni ka mbilu ya munhu a n'wi tshunxa a n'wi khulula eku joheni ka yena na u nga mthatha lo Jesu umenzo wakho uyeza masinyana ritani rito ra Xikwembu ka buku ya nhlavutelo a ku va nga mkhwaza va ta n'wi vona hi memezela yelwe va nga n'wi vamba examba loyi a vuya ka ku nga ri khale loko a vuya i ta ku kuma u ri na xiyimo xa njhani na Jesus is coming back again and when he comes where will he find you will you be ready for him now lungisa indaba yakho lo Jesu mntanasekhaya namhlanje ithuba lokuphenduka usasenalo ithuba lokumyamukela uJesu usasenalo na ungamthatha umenzo wakho bakhona abantu esogweni bayakhala bayalila ngokuba bayiphika le ndaba yendlule kithi le ndaba yomemo lwezulu Xikwembu siyeso ile kubuye loko abuya itakuya kuma uri njani na when he comes will he find you will you be ready for him now imhaka le a hi tisile ka siku ra namuntlha leswaku Yesu Kriste i kona ene wa hanya ene wa vuya ku nga ri khale loyi a hi tshembiseke i le ku vuyeni hi ta ya khongela hi hinkwenu baba Sibaya Isilithi uyeleka obuya mntwana buya mntwana buya uyele ubuyeleka musu bala obuye uyeleka izwe wosobulo izwe wosobulo linenzela linenzele nkulu boza ebudleni bombuso wethu obuya mntwana buya mntwana buya ubuyele ubuyele ekhaya musunguli bala uyeleka oshindlela shindlela zempile phambu ephambukisayo uyo unosisi oludlaba obuya mntwana buya mntwana buya ubuyele ubuyele ekhaya musunguli bala obuye uyeleka owe
Hallelujah. Verse 34 and 36. Ifundzeka ngale ndlela. John chapter 8 verse 34 na verse 36. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, wonke umuntu lowenza sono usigqili sesono. Verse 36. Ngakho-ke nangabe indodana ilikhulula nitawona abakhululekile sibili. Manje sithola Jesu ukhuluma nabafundi bakhe, akhuluma uyashumayela. Uthi umuntu lowenza sono usigqili sesono. Nje-ke noma ngabe uyahlabelela esontweni wena wenza sono usigqili sesono. Noma ngabe uyafakaza esontweni wena wenza sono usigqili sesono. Noma uyashumayela wena wenza sono usigqili sesono. Kungenzeka uyafakaza nokufakaza uyashumayela nokushumayela bathembe wena esontweni kanti bashumayela usigqili sesono. Kungenzeka uyahlabelela ulinde i-worshiping team kanti balinda usigqili sesono. Kungenzeka usigqili semabhuluku umfati wena. Kungenzeka usigqili semaphilisi wena. Udinga Jesu akukhulule. Uthi mangabe indodana ilikhulula liba lilabakhululekile impela. Kungenzeka uphethe usekomitini bala usigqili sesono. Uthi Jesu wonke umuntu lowenza sono liba lilabakhululekile impela. Jesu ukhona ukukhulula. Jesu ukhona ukusinzisa lesono lesinjani. Mana Jesu ukhona ukukhulula namhla. Jesu uthi ma indodana ilikhulula uba ngulabakhululekile impela. Uyakhululeka ekuguleni, uyakhululeka ekufeni. Ma ushusha moya kufebe indodana mayikhulula uba ngulakhululekile impela. Ma ushushwa udzawa tshwala indodana ikhulula uba ngulakhululekile impela. Kungenzeka uboshwe sono, ufeba noma ungasafuni, uhlala mdeni noma ungasafuni, udzawa noma ungasafuni wena uboshwe sono. Noma ushadile sono uyaphinga uboshwe sono. Udinga Jesu ukuthi akukhulule. Uthi noma ngabe ini lekuboshiwe ngakukhulula namhla. Noma ngabe ini lekubaphile ngakukhulula namhla. Indodana mayikhulula uba ngulakhululekile impela. Ukhona usenkonzweni uyakhonza mana ukhulula.